n'umutekano y'umuryango w'abibumbye l'ONU n'andi mahuriro y'ibihugu bike by'ubuhangange budashidikanywaho na busa nk'iryitwa itsinda rya barindwi group of 7 G7 cyangwa G7 barindwi. Abo ni byo bihugu bwo birindwi bize imbere y'ibindi byose bisigaye mu isi mu by'ubuhangange. Itsinda ry'ibihugu birindwi by'ibihangange kurusha ibindi mu isi bikaba Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'urutonde rutakabuzeho Uburusiya, ariko mu myumvire n'amatwara ajya atandukana cyane n'Uburusiya buri barizwamo ubundi bukavamo. Bwigeze no kubarizwa muri iri tsinda rihinduka icyo gihe noneho G8 cyangwa itsinda ubwo ngubwo ry'ibihugu 8 by'ibihangange kurusha ibindi mu kuva mu 1997 kugera mu 2014. Ikaba ari nayo mpamvu abangaba muri G7 mu nama zabo nabo batabura ubwo ngubwo no gutumira ibindi bihugu babona bizamuka cyane mu buhangange cyangwa nanone imiryango y'ibihugu bindi bihurira mu y'ubukungu no kwishyira hamwe kwabyo. Ariko muri rusange n'ubundi byo ngibyo birindwi nibyo IMF ikigega mpuzamahanga cy'imari kiba kigaragaza ko biri imbere cyane y'ibindi byose bisigaye mu by'ubukungu, ku buryo ibi birindwi mu mibare usanga byihariye hafi 60% by'imari n'ubutunzi bwose bw'isi bwabarirwaga ubwo ngubwo nko muri trillion 317 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Bikaba ibihugu ubwo binarenzaho umwihariko wundi wo kugumana imikoranire n'ubuhahirane bya hafi mu by'igisirikare n'ubwo bukungu bwabwo, bigasa n'ibigambirira buri gihe gufashanya hagati yabyo kugira ngo byigumire muri iri tsinda ry'ibihangange gusumba abandi bose basigaye mu isi, ku buryo yewe ngo bisa n'ibigambirira ko hatagira ikivamo muri iri tsinda rya barindwi ngo gisimburwe n'ibindi bihugu, ari nabyo byitwa guhinduka kw'ikarita y'ubuhangange mu isi. Icyo ngicyo kikirindwa. Muri rusange ibigenderwaho kimwe n'urwo rutonde rwabyo ibihugu by'ibihangange ni ibintu byagiye bihindagurika uhereye icyo gihe nyuma y'intambara za Napoleon mu myaka y'1814 na za 14 na 5. Gutyo ubuhangange bw'ibihugu bwongeye gusubirwamo kenshi, ariko byihariye noneho na nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Ubwo buhangange bwongera nanone gusubirwamo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni intambara ngari muri rusange, intambara nini zagiye zirangira zihita zinagena politiki mpuzamahanga isiganishwamo igomba kugenderaho. Ubuhangange bw'amahanga bukabanza ku kanya guhita bugenwa nabo ku ruhande rw'abayitsinze. Mu mateka rero ku mpamvu nk'izi ngizi tugarutseho, mwese hagiye haduka ibihugu byinshi cyangwa se ubwami n'ubwami bw'abami byagiye bifata umwanya w'ubuhangange n'ubugenzuzi ku bindi bice bigari by'isi. Igihe cya kera gishoboka haba haragarutswe ku buhangange bw'ibihugu ni mu kinyejana cya 3 ubwo umuhanuzi w'umuperse witwaga Mani mu nyandiko ze za kera iza mbere yashyize ahagaragara yatondekaga ubwami bwari ubw'ubuhangange mpuzamahanga bidasubirwaho, akabutondeka icyo gihe muri ubu buryo. Ku mwanya wa mbere ubwami bw'abaromani, hagakurikiraho bw'abashinwa n'ubwa Aksum, hakaza noneho bw'abaperse. Mu bihe by'intambara za Napoleon mu Burayi, izo igihe zabereye kirazwi neza no kuva tariki 18 Gicurasi mu 1803 kugera kuri 20 Ugushyingo mu 1815. Ni ibihe umudiplomate w'umunyamerika James Monroe waje no kuba perezida wa 5 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiraga ati cyubahiro no kumvikana igihugu kigira ku bindi buri gihe nta handi kiva hatari mu ngano ibyo bihugu byombi biba bifite ihwana neza nanone n'ubushobozi bwo kugirirana nabi biba bisanga ibyo mu Burayi bigirwa bitanu muri rusange bikereka abandi basigaye bose aho ibintu bigomba kunyuzwa. Ibyo bihugu rero by'ubuhangange bikaba byari ubwami bw'abami bwa Autriche, Ubufaransa, Prusse, Uburusiya n'Ubwongereza. Ibindi bihugu byakurikiragaho mu buhangange noneho buri hagati no hagati mu kinyejana cya 19 byari Espagne, Portugal na Suède. Nabyo byagishwaga inama cyangwa bikabanza kubazwa icyo bitekereza kuri politiki zashingwaga icyo gihe mu nama ya Vienne, ariko bitari nanone ku rutonde rwa mbere rw'ibyo bitanu byari by'ubuhangange bubanza. Imbere yabyo nuko ikarita y'ubuhangange bw'ibihugu muri rusange kimwe n'amatsinda y'ibihangange ku bihugu yagiye yirema bakishyira hamwe noneho baganisha isi mu mirongo bagena. Ariko nyuma ya kongere ya Vienne twagarutseho noneho muri bya bihugu bitanu by'ubuhangange Ubwongereza busa n'ubwishyize ku ruhande, burazamuka cyane gusumba bine bindi bisigaye, burabirenga kure cyane, ahanini bubikisha igisirikare cyabwo kirwanira mu mazi hamwe n'ubwami bw'abami bugari cyane. Ubu Bwongereza bwari bumaze gushinga mwese ku buryo ari Ubwongereza butari bugifite naho bwagereranirizwa n'ibyo bindi bine bisigaye byo byari great powers, bwo bugira noneho ku yindi ntera yo hejuru buba super power.
abongereza icyo gihe bari bageze mu bushorishori bw'ubuhangange bwiswe Pax Britannica ni hagati y'igihumbi 1815 n'igihumbi 1914 ari nabwo bwagarukwagaho nk'umupolisi w'isi global policeman. Icyo gihe ubwami bw'abongereza bwari bumaze kwiyomekaho kilometero kare miliyoni 26 zose z'ubutaka bw'isi n'abaturage miliyoni 400 mu bice bitandukanye byayo. Bwari bumaze kurenga kure cyane abo bandi bane nabo bari bihangange ko byumvikanyweho mu nama ya Vienne, Autriche, Ubufaransa, Prusse n'Uburusiya. Aba basigara ari ibihugu by'ubuhangange nyine ntawo bavanye ku rutonde, ariko ubwongereza noneho bwo bujya mu mwanya wo kuba igihugu cy'igihangange ariko bwacyo cyonyine cyagenzura isi kikagenzura n'ibindi bisigaye by'ibihangange ahubwo nk'ibyo bine oba super puissance, mu gihe ibyo bine bindi byasigaye nyine ari grande puissance mondiale. Guhangana noneho hagati y'ibi bihugu byagenzuraga Uburayi ndetse n'isi muri rusange uko nguko byari bitanu, ubwo n'ubwongereza nyine bukibirimo nibyo byaje gusunikira wari chancelier w'Ubudage icyo gihe nabwo bwazamukaga cyane mu Burayi kugira ati politiki zose ubu ngubu zigomba kuganisha mu ihame rimwe ryonyine, kubarizwa buri gihe mu bihangange nibura bitatu bya mbere mwese duhereye ahangaha mu Burayi, kuko ubu ngubu wari n'umugabane uyobowe na batanu batizewe neza basa n'abasazi mu byo bakora. Uhereye ubwo ubwongereza bwo bwakomeje kuzamura n'ubundi ubuhangange bwabwo binyura hanini no mu bwami bw'abami bugari bakomezaga gushinga mu bice byose by'isi. Abari uku Budage nabwo bwarimo bushinga ubwami bw'abami bwabwo kuva mu 1817. Ku mpande zombi rero Abadage n'Abongereza icyo gihe nibo bazamukaga cyane mu byo bugenzuzi ku bindi bice bigari by'isi no kugena uko byinshi bikorwa hose mw'isi, mu gihe none ahubwo babandi bane bari basigaye mu mwanya w'ubuhangange bushaje bahawe n'inama ya Vienne bari mu Burusiya, Autriche, Hongrie, Ubufaransa na Prusse. Abo ngabo ubukungu n'ubuhangange bwabo mu by'igisirikare byo byagumye hamwe baragwengera icyo gihe mu by'ubuhangange bw'ibihugu. Impande zabo aho ngaho ibindi bihugu byarimo nabyo bizamuka cyane byitegura kubasimbura mu buhangange bigahinduka nabyo great powers, ahanini binyuze no mu rugendo rwo gushinga no guteza imbere ubukungu bushingiye ku mirimo y'inganda. Ibyo byari mu Butaliyano bwari bugeze mu bihe byiswe risorgimento cyangwa Italian unification, ubwo ibice bitandukanye byabwo byigengaga byemeraga kwishyira hamwe bagahitamo inzira imwe y'iterambere rihuriweho munsi y'ubwami bumwe bw'Ubutaliyano. Ni ibihe kandi muri uwo mujyo hakurya Abayapani nabo bari bageze mu bihe bise Meiji kuva mu 1868 kugera mu 1912. Ni ibihe Abayapani bahitagamo kuva mu migenzereze gakondo bagahitamo nabo gukingura amarembo mu buhahirane n'amahanga ndetse no gushinga igihugu kigendera kuri siyansi n'imirimo y'inganda bahereye ku gukopera uko Abanyaburayi n'uburengerazuba bw'isi muri rusange barimo babigenza kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko nguko uhereye ubwo ngubwo nabo Abayapani bazamukaga cyane batyo bagana mu nzira z'ubuhangange nk'igihugu kwacyo nabo. N'ubuhangange bw'ibihugu ubwo ngubwo nabwo ikarita yabwo mwese yari misubirwamo ahagana mu 1900. Noneho kuri rwa rutonde rwa bitanu by'ibihangange by'isi hongerwaho Ubutaliyano, Ubuyapani nabwo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Itsinda riraguka noneho ryitwa 8 Nation Alliance, ihuriro ry'ibihugu 8. Ubwo ni nabo bari bayoboye isi muri ibyo bihe mu buhangange ari bo bagezweho mu kuyiganisha aho bifuza. Ni ibihugu 8 kuri urwo rutonde, ubwo nyine bikabamo bya bindi bitanu hiyongeraho ibindi bitatu bishya byari bizanye n'ibihe bishya nabyo ari byo Ubutaliyano, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byiyongeraho nyine ibyo byageze ku buhangange mu nama ya Vienne, Ubwongereza, Ubufaransa, Prusse, Autriche n'Uburusiya. Twabivuze kenshi ubuhangange bw'amahanga nabwo bwagiye bugenwa hanini n'uruhare buri gihugu kwacyo cyagize mu ntambara zikomeye zabayeho mu isi. Ababarijwe ku ruhande rw'intsinzi intambara zagiye zirangira ari bo bihangange bagena imirongo isi kurikira, aho harebwa kugeza ubu ngubu nk'intambara ebyiri ziswe z'isi. Iya mbere n'amasezerano menshi yayisoje yarangiye ari ubuhangange bubarizwa ku bihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ngabo ari bo bicara bakagena noneho inzira isi cishamo ibyayo byose mu bihe byakurikiye irangira ry'iyo ntambara ya mbere y'isi. Nibo ahanini bari bamaze kuyitsinda. Abandi nabo bahoranye ubuhangange bwarimo buzamuka, harimo n'abandi bari baburambanye, bamwe bituye hasi nk'ubwami bw'Abadage bwarasenywe bwari bumaze gutsindwa, Ubudage bujya ku ruhande. Autriche, Hongrie ubwami nabwo bwatsinzwe bushwanyaguzwa mu duce duto twiganjemo ibihugu byigenga by'intege nke cyane nabyo. Ubwami bw'Abarusiya nabwo bwaraguye
bwadukamo n'impinduramatwara zikomeye zahindaguraga byinshi. Hagati aho ubwo hadutse itsinda bise Big Four, bane b'ibihangange. Ubuyapani nabwo icyo gihe basa n'ababwigize impande. Ubwo noneho ubuhangange nyirizina bubu bwo Bwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bonyine. Big Four hari byinshi noneho bitumvikanyweho neza. Hasigara noneho Big Three. Ubutaliyano bwiviramo bureka Bwongereza, Abafaransa n'Abanyamerika abari bo bagena imirongo mishya yo gukurikizwa, kuko ibyo bwasabaga Ubutaliyano ngo batabwumvaga. Ubwo abari bo noneho bo batatu basigaye basigarana bwa buhangange bw'ijambo rivugwa isi yose ya nyuma y'intambara ya mbere y'isi, akaba ari ryikurikiza. Nubwo byabaye ikibazo cyo kwicara ngo bihe uwo mwanya wo kugenzuza isi ubuhangange bwabyo kuri ibi bihugu bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa n'Ubwongereza, kuko ahubwo umuryango w'abibumbye icyo gihe wa League of Nations cyangwa Société des Nations nawo wafashe ibi bihugu bitatu nk'ibyibanze byatsinze intambara ya mbere y'isi, bigahabwa noneho imyanya ihoraho mu nama yawo, ku buryo ku mugaragaro byakoraga nyine nk'inama nyobozi yawo uwo muryango w'abibumbye. Cyakora nanone aho ngaho ubwo hariho imyanya ine ihoraho igibwamo n'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano n'Ubuyapani, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kujya mu mwanya wa gatanu uhoraho mu nama y'umuryango w'abibumbye. Icyo gihe zanze kwinjiramo muri iyo ligue. Nyuma Ubudage bwagiyemo bwongera kuvamo, Ubuyapani nabwo buvamo, ahubwo ubumwe bw'Abasovieti bari bwo nanone bwinjiramo. Ubuhangange bw'ibihugu nuko bwakomeje kugenda busubirwamo ubw'intambara ya kabiri y'isi nayo yadukaga. Isi y'ubuhangange bw'ibihugu yahise yigabanyamo ibice bibiri, havuka amatsinda abiri. Rimwe riba aba ayee, ryari mu Bwongereza n'Ubufaransa. Ubushinwa burabasanga. Bigeze mu 1941 ubumwe bw'Abasovieti nabwo bwinjira muri iri tsinda ry'aba ayee, bishyira hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari itsinda rikomeye. Intambara iraduka, iranarwanwa. Iyo ya kabiri y'isi nyine hakaba hariho ku rundi ruhande irindi tsinda naryo ryiswe puissance de l'axe, itsinda ry'Ubudage, Ubutaliyano n'Ubuyapani. Uru ni uruhande rwatsinzwe. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, ubumwe bw'Abasovieti n'Ubushinwa, intambara yarangiye bitwa Big Four. Bane batsinze intambara, bane b'ibihangange gusumba abandi bose basigaye mu isi. Abari uko nguko banagarukwaho ndetse bagahimbwa four policemen, abapolisi bane b'isi. Ubufaransa nabwo bwashyizwe muri iri tsinda rya bane, bunahabwa nabwo umwanya uhoraho mu nama y'umutekano ya l'ONU. Babi bihangange bitanu byaganishije ibindi bihugu by'isi mu mirongo bagannyemo mu gihe kirekire nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. N'ubu mu gihe bakiyoboye iyi l'ONU, ubuhangange bw'ibyemezo by'inama yayo bagenzura buracyaganisha byinshi mwese mu mirongo n'ibyemezo bafata ubwabo. Ni inama y'umutekano ya l'ONU, andi mahanga atanasiba gusaba kwivugururwa igashyirwamo n'ibindi bihugu. Ibi ngibi abayiryamyeho nabo basa n'abatabyumva, ntibabura kwica amatwi bakabihorera. Naho rero uvanyeho ibihugu twakomeje kugarukaho byagiye bisimburana mu myanya yo kuba ibihangange mu bihe bitandukanye. Nyuma y'izi ntambara ebyiri zese, noneho ibihugu by'ibihangange ubwabyo, great powers cyangwa puissance mondiale, ni inyito byasabye ko yongerwaho izindi nyito nyine nka middle na small powers. Ibihugu by'ubuhangange bugereranije n'ibindi by'ubuhangange buto buto, hakaza n'ibindi bitabugirana mba. Ariko haje n'ikindi cyiciro kidasanzwe noneho mu by'ubuhangange bw'ibihugu. Icyo kibi ibihugu by'ubuhangange mpuzamahanga, super powers, super puissance. Iyo ni inyito nayo kubijyana n'ubuhangange bw'ibihugu yadukanywe bwa mbere na bwana William Thornton Rickett Fox, bakunze kwita kenshi WTR Fox mu mpine yayo mazina ye mu 1944. Uyu munyamerika yari umwarimu uzwi cyane mu masomo kuri politiki n'imibanire mpuzamahanga, yigishaga muri kaminuza ya Columbia. Icyo gihe ni inyito cyangwa ijambo yakoresheje agaragaza ko ibihugu by'ubuhangange mpuzamahanga ubwo byari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ubumwe bw'Abasovieti, naho ibindi bisigaye ngo bikaba iby'ubuhangange bwo hagati no hagati, hagakurikiraho ibindi bitabufite namba n'iby'ubuhangange buto buto gusa mu turere duto bibarizwamo twisi. Nyamara ubwo ku rutonde intambara ya kabiri y'isi yarangiye Ubwongereza burimo buhananuka cyane mu buhangange, butakaza umwanya wabwo muri ibyo bitatu by'ubuhangange bwagenzuraga isi, hasigara ubumwe bw'Abasovieti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bonyine. Muri make mu myaka yakurikiye intambara za Napoleon mu Burayi kuva mu 1815 kugera mu myaka y'ibihumbi 2000, dore uko ikarita y'ubuhangange ku bihugu yagiye ihindagurika mwese. Mu 1815 ibihugu byari bihangange byari ubwami bwa Autriche, Ubwongereza, Ubufaransa, Prusse n'Uburusiya. Bigera mu 1878 ibyo bihugu ari Autriche, Hongrie,
ubwongereza, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano n'uburusiya. Naho bigeze mu 1900 urutonde rubarizwaho Autriche, Hongrie, ubwongereza, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano, ubuyapani, uburusiya na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu 1919 ibihugu by'ibihangange byahindutse ubwongereza, ubufaransa, ubutaliyano, ubuyapani na leta zunze ubumwe za Amerika. Bigera mu 1939 ari ubwongereza, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano, ubuyapani, ubumwe bw'abasovieti na leta zunze ubumwe za Amerika. Naho intambara ya kabiri y'isi irangira mu 1945 ibihugu by'ibihangange mw'isi ari ubwongereza, ubushinwa, ubumwe bw'abasovieti na leta zunze ubumwe za Amerika. Naho rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 urutonde rw'ibihugu by'ibihangange mw'isi ruriho ubwongereza, ubushinwa, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano, ubuyapani na leta zunze ubumwe za Amerika. Uko niko rero ikarita y'ubuhangange ku bihugu yagiye ishushanywa kugeza amagingo aya. Naho intambara y'ubutita niyo yahise kurikira irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Leta zunze ubumwe za Amerika zijya ku ruhande rumwe, ubumwe bw'abasovieti ku rundi, amahanga arakurikira maze ihangana riraramba. Intambara zashingiye ku kugonganisha amahame n'ubugenzuzi ku bindi bice by'isi ziraduka, ariko izi mpande zombi, abasovieti n'abanyamerika bo ntabwo barwanye, ahubwo izo ntambara zibera mu bindi bihugu. Yitwa muri rusange intambara y'ubutitiro kuko nyine ibi bihugu by'ubuhangange mpuzamahanga uko ari bibiri, abasovieti n'abanyamerika bo batigeze barwana byeruye, ahubwo intambara mu izina ryabo zikabera ahandi, bo bakazitera inkunga gusa. Nibiho uruhande rw'ibihugu byari mu Buyapani, ubwongereza, ubufaransa n'ubudage bw'uburengerazuba bari kumwe na leta zunze ubumwe za Amerika, bo ku ruhande rwabo bazamukaga cyane nanone mu by'ubukungu baniyubaka nyuma y'isengwa rihambaye ry'intambara ya kabiri y'isi. Cyakora nanone ubufaransa n'ubwongereza byagumanye ubuhangange bukomeye mu by'igisirikare nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi yari irangiye, bakomeza muri uwo mujyo n'ubundi mu ikoranabuhanga rikomeye rwose n'ingengo ngari y'imari yashorwaga mu gisirikare cyabo cyagumanye nacyo ubushobozi bwo gutumbagiza intambara kure cyane hakurya y'imipaka yabo, bakabasha kuba bakohereza ingabo zabo mu ntambara aho yabera hose mu isi. Nyamara ku rundi ruhande ntabwo byabujije gutangira kwibaza niba ari ibihugu bibiri byombi koko byakomeza gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu by'ibihangange mu isi. Ni mu gihe ku rundi ruhande ubushinwa bunafite abaturage benshi kurusha abandi mu isi, nabwo bwarimo buzamuka buhoro buhoro bwototera kubarwa mu bihugu by'ubuhangange, ari nako kandi ubukungu n'ingufu za gisirikare byabwo bizamuka, ariko buza guhura n'ibibazo kuko nyuma y'1949 Repubulika y'Ubushinwa yariho yatangiye kutakirwa nk'ubutegetsi bwonyine rukumbi buhagarariye Ubushinwa, ahubwo bakira noneho Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa mu 1971. Ibihugu byumvikanye mu itsinda ry'iby'ubuhangange kurusha ibindi mu isi, ubwo byahindutse byihariye imyanya ihoraho mu nama y'umutekano ya l'ONU, ndetse byumvikana neza ko ari nabyo ahubwo byonyine bigomba gukora ibishoboka byose, akaba ari nabyo byonyine bitunga intwaro kirimbuzi. Ibindi byose bisigaye byanagerageza kuzigeraho, kwakira ubuhanga bwo kuzicura no kuzitunga, ibyo bikabibuzwa, byaba ngombwa ahubwo bikanarwangwa mu ntambara kugira ngo bye kubigeraho. Ibyo byihariye uburenganzira bwo gutunga intwaro kirimbuzi byari Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi ubugenzuzi kuri iki ngiki ntabwo babugumanye kuko ubu hari n'ibindi bihugu nabyo byabaciye muri homye, birazicura kandi birazitunga barabizi. Cyakora nanone ibindi bihugu nabyo byakiriwe n'iri tsinda nk'ibihangange ariko bitagira imyanya ihoraho muri ya nama y'umutekano w'isi muri l'ONU, byabaye Ubudage n'Ubuyapani. Ku rundi ruhande nabwo ibintu byaje guhinduka mu buryo Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza ubwo nabyo imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'abasovieti byahindutse ibihugu bito cyane mu by'ubuhangange, bizamuka mu yindi ntera byonyine y'ubuhangange mpuzamahanga, ibindi bisigara ari grande puissance mondiale cyangwa great powers bigumaho, mu gihe ubumwe bw'abasovieti na leta zunze ubumwe za Amerika byo byahindukaga iby'ubuhangange mpuzamahanga, super powers, super puissance. Ariko nabwo uruhande rwa gikomunisti n'ubumwe bw'abasovieti baza kugwa, ubumwe bw'abasovieti burasenyuka, bituma noneho leta zunze ubumwe za Amerika zonyine zisigarana umwanya w'igihugu cy'igihangange mpuzamahanga cyonyine, ibindi bisigaye byose muri ibyo biguma mu mwanya w'ubuhangange gusa butari mpuzamahanga ku kigero kimwe n'izo leta zunze ubumwe za Amerika. Naho ku rundi ruhande Ubuyapani nabwo bwakiriwe kuri bitanu by'ubuhangange, ibi bitsinda ryiswe P5+1, bitanu guteranya ikindi kimwe bihurira ku buhangange mu kugenzura isi, biri mu biganza bya batanu bafite imyanya ihoraho mu nama y'umutekano ya l'ONU. Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika binafite buri kimwe uburenganzira bwo kubangamira imyanzuro yafatwa yose, noneho kongeraho ubwo n'Ubuyapani.
byageze mu 2014 bigarukwaho nko mu nyandiko za bwana Joshua Barron ko Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubudage, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihugu by'ibihangange mu isi. N'urutonde izindi mpande nazo zitabura kongeraho ibindi bihugu nk'Ubutaliyana hanini kuva mu bihe bya nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Nuko rero nanone mu buhangange bw'ibihugu haje itsinda G7, G7 hongerwamo ubwo n'Ubutaliyano kuri bya bitanu bindi ndetse n'Ubudage bihinduka birindwi, bityo iba G7 cyangwa G7. Uvanye ibi birindwi hari abandi nabo batabura kongeraho Ubuhindi nabwo ku rutonde rw'ibihugu byakwitwa iby'ibihangange, ariko kikaba igihugu nanone kitavugwaho rumwe kuri iyi ngingo, abandi bakagishyira mu by'ubuhangange buri hagati no hagati, kigifite urundi rugendo rwo gukora ngo kizagere mu bindi by'ubuhangange bwumvikanwaho ibyo birindwi. Hagati aho ku rundi ruhande umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwawo nk'itsinda ry'ibihugu byishyize hamwe mu Burayi nawo ufata undi mwanya w'ubuhangange ubwawo ku buryo ugira ijambo ukanahagararirwa nko muri WTO, umuryango ugenzura politiki mpuzamahanga z'ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu, ukongera kandi guhagararirwa muri G7 kimwe na G20, nawo ubwo ngubwo ari kukamera hanini nko kwihuriza hamwe kw'Abadage, Abafaransa, Abongereza ngo bagire ijwi rinini kurushaho. Abo ni nabo biswe EU3, ibihangange bitatu by'ubumwe bw'Uburayi, ariko birangira bisigaye ari bibiri, n'Ubudage n'Ubufaransa, ubwo ngubwo kuvaho Ubwongereza buviriye muri ubu bumwe bw'Abanyaburayi. Hagati aho ni nako mu mayira aganisha ibihugu ku guhinduka ibihangange nabwo habarizwa Brazil n'Ubuhinde, ariko abandi batubuhindi bwo ntabwo bukiri muri iyo nzira, bwarangije kubigeraho kugeza ubu, ariko mu buryo bwihariye biracyafatwa ko mu by'ukuri ubuhangange nyabwo mu bihugu kimwe mu bibugena harimo nuko kugira intebe ihoraho mu nama y'umutekano ya l'ONU. Mu gihugu kandi ibindi bihugu nyine nka Brazil, Ubudage, Ubuhinde n'Ubuyapani nabyo bihuriye muri G4 hagambiriwe ahanini gushyigikirana bihangana na bitanu bifite ya myanya ihoraho mu bugenzuzi bw'umuryango w'abibumbye l'ONU ubwawo. Mu buhangange bw'ibihugu muri ibi bihe uretse ibyo bine kongeraho bya bindi bitanu hari n'izindi ntonde zongeramo Isiraheli kuri uwo mwanya w'ibihugu by'ibihangange mu isi. Ubuhangange bw'ibihugu mu mateka y'isi, amatsinda ibihugu byagiye byihurizamo bishingiye kuri iyo ngingo no gusigasira imyanya yabyo. Kuri ubwo buhangange bwanagennye ibyerekezo bya politiki mpuzamahanga ndetse nuko byagiye bigenda ngo bamwe bagere kuri ubwo buhangange cyangwa se bavanwe ku rutonde rushyirweho abandi. Niyo ngingo muri rusange twagarutseho. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku Isabato saa 6 z'amanywa no kuwa kabiri saa 2 mw'ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana.